جی ماجد تفصیلات بده مرا. جی بانو کہ مرچی سمی روچا ہاں میدا تربت تمر سامی جبتا اور سی پہ کروڑ تنی ودی باندھ ہیں سی پہ تگے باندھ بگے صحاباتی آؤدا کے کسی کے زالبل اچھی سے روشنی کے عمودہ نشتگاہ روڈ سرا دھرنا دیا گا تو اور درشن کرنا کہ ہاں ایسا لوٹ ہمیشہ کے میں دوئیں کے نو دربر کے ایک تربتا کی اور ایک ہی امریکن لوگا کی کس کنک بتا ہے دوئیں یل کنک بنتے ہیں تو دو چپا زالبل دگان سرا وقت کا ہو تو مرچیاں تنی ودی سے نمودہ روڈ سرا دھرنا بر جائیں نو دھرنے صحبہ کی کوئٹہ کی اچھی کے گاڑیاں مال بردار مسافر گاڑیاں آؤ کہ یا کہ تیل بردار گاڑیاں زمباد گاڑیاں تربتا پیدا کا یہی سمودہ استا تگا اور تربتا گوادر کی رو کی گاڑی کی اچھی کے مسافر گاڑی اور مال بردار گاڑی مزہ نہیں کچھی عمودہ استا تگا تو یہ انتظامیہ اس گائیں کے معاش کتک کے معاش میں مردمہ یل جائے نا بلے کاولے مردم ہمیں گپا اس گائیں کہ میں مردم میں دستا دیا گوبن مائی روڈ پچکنے وہ متی زالبل ہمیں گپا اس کے معاش کے سے روشنی ایدا روڈ سر نشتگیں احتجاج کرنے پودے امنی وڑا تنی ودی یلدس بوغنی ہمیش کا ماں گوڑا مجبور کن کے دروش تو کا مردم یلکنا نبوتا گوڑا ماں جا تربت چاہرے کے بلوچ کراس ایک کوئٹ کراچی و گوادرہ کے اچھے ٹرانسپورٹ ایک مال بردار مسافر گاڑی کے تربت چارہ داخل با ماں ای کرا دیب کا بھی بند کرنے مجبورن تو یہ رہا مرچی الپاٹی کیچے نمگچے کم دیوانی بتگا قلیل تگرانی کنوینر قلیل تگرانی سروکیا یا اسسٹنٹ کمشنر تربت سلیم برام ایکٹنگ ڈپٹی کمشنر کی تابع ملاقات کو تگا پیشن تو کے گندونے نے تو ہمیں کا پیشان گشتگا کہ چونکہ یہ مسئلہ آج میں نے کہ پتہ لس ملوک متاثر ہیں اور بعضی مردم کا مدہ سے روشن روڑانی سر کب تک اور کشکر روشن وہ تو وارا کو ساتھ ہیں آپ بھی جیڑ آستے ہیں بلے انتظار سوچ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مردم پولیس و لیوی جو چکے داستانی توٹی ادارانی آوتی تفتیش کا نگاہ آوشگاں کے ماں اشانہ یل دیا تو یہ رہتا فیملی مردم کہ چونکہ یہ کہ مردم برک بودتے گا نو دربر آئے بے کسور آئے اشانہ یل کنک بیتے ہیں تو آگا ایسا کسوری چیزی کو تا آیا نا کورٹ بیتے ہیں اگر پولیس سے تو حوالہ کرتی لیوی سے حوالہ کرتی پر اگر اشانہ کورٹا پیش کرنے بیتی ہمارے اعتراض نہیں سے بلے مردم پردر کرنے بیتا جی اچھا ماجد انچو کہ تمہارا تفصیل سر گوش گئے تھے کہ اس ضلع انتظامیہ کے چاہ کہ اس 4 رندہ مذاکرات کرنے کی کوشش کو تک بلے آئینی مذاکرات ناکام بودگاں آئینہ مطالبات لوائکی نے مطالبات ہمیں ایر کو تک کہ 2 روچے تہا اگر میں چک مارا بازیاب کنگ اور مارا دیگ نہ بنتے تو میں زارشانی پراہو شائگان کنگ بیتے تو ضلع انتظامیہ آیا انچے کوئی ٹائم فریم ہی داتا ہے کہ مطلب چونکہ شانی سہ روچ مروچی گوستگ مزید چنچو روچ درکار بیتے اور مذاکرات ناکام ہوا کے وجہ چاہیے جی بانو کہ کسی کے ضلعی انتظامیہ ہمیں گپا وشگان کے تنی ہوتی ٹائم فریم نہ داتا گیا وشگان کے معاش میں مردمانی گم متعلقہ اداران گوں گپورت کنگا ہاں اور شمی مردمان حفاظت یال کھانا یہ صرف تسلح دیا گا یقین جانی کنگا قول ہے جب ای کچھ نہ کنگا کہ ما قدی کا کیال دات کیا کنا تو فیملی مردم ہمیں گپا وشگان کہ میں مردم ہر وقت کہ ہمارا حوالہ کنک با ہمارا ساتھا مائی مزندک کے اسی مائی شہرہ ما 5 کنٹ رہتا بلے یہ تنی ہوتی معاملہ جو کہ نجیش سے گئے فتح کے انتظامیہ بھی ایک واضح موقفی کنگا نہیں کہ آوشہ ہیں کہ بعضی معاملات انتو کرنے دسترس نہیں تھے ما متعلقہ اداران میں گپ کرنا فتح کے وہ تربت کا آوشہ ہیں کہ تربت تو کا پیچھے تو کا انو لنتی وادی کے چلا بمترا کو واقعہ ہوا تھا پرمیشن سیکورٹی آوشہ کہ ما ایسی شکی کے مردم کے استان شانہ ما تفتیش کریں اور جس کو پت کریں ما پر آگاہ بے گناہ ماشانہ یل کریں بلے کولے ما شنہ کہ آگاہ بھی کسوران تو آئینہ کورٹا پیش کرنے بلتے ہیں روشنہ پدر کرنے بھی تاکہ ما دل جن بگا کہ میں چوک کو محفوظ سکانہ دیکھے جانی نقصان نبیتے ہیں تو یہ رہا اب تیری سے بھی ضلع رکھی سے راشو نمودہ
ऐसानी शोतगा दिक्केने अमूदा दूशिया महमूद बुतगा हजारी यकजहती दर्शान करने की व्यवस्था मची आल पार्टी से की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां नुमाइंदा यही मर्चे मुद्दे धरना शोतगा कावले गुम्मा यकजहती दर्शान करने की व्यवस्था और जिले इंतजामिया भी सना पार्टी से राशुना गोश्तगा की शमन तसल्ला विधि के रोड़ा पच बिकना के ताकि आम मर्दम मुतासर मबती मुसाफिर मुतासर मबते मर्दमानी बाजियाबी व्यवस्था में रिहा करने की व्यवस्था में जोहद करने गए जी बस मिनट पर माजी समत अपडेट किया गया वास्ता ब्यूरो चीफ केच माजी समत मारा तफसीलाताची सरपदी दिया गया गैस केच दमक साहमी उमरी कहानी जामिन दो वर्ना के गस्तगी बाजी रूचा छ स्ते बेगवा हाँ और आइनी कहले मर्दम सीपैक रोडे सरा जारशानी करने गया कि आइनी जारशानी मरूची सहमी रूची ज़िला इंतज़ामिया केची निमका आइनगो 4 रंदा मुज़ाकरात करने गए कोशिश करने बुतक भले मुज़ाकरात बेसुब बुतगा लवाई की नानी लोट हमेशा के दाम वादे के मैं चौक कस्ती बासियाब करने मारा दियक न बनती मैं जारशानी हमें वड़ बरजा बीती और चूँकि यानी लवाई की ना हमें हम अस्ते गप दिमा और तक कि अगर 2 रोचे ता हमें चौक दिमा हारक न बनती तो माउती जारशानिया गेश्तर प्राह शायगान कनी और लवाइकी नामी गुश किया कि अगर मैं चुक्काना कोई जुर्मी को तक कसूरवारा तो अस्ते कानून मुताबिक अदालत पेश कनक बे बनती लेवी से पुलिस दियक बे बनती ताकि माँ दिलजम बे कि मैं चौक अस्ते महफूज हूँ भले ज़िला इंतज़ामिया जो कि आयाना 4 रंदा मुज़ाकरात करने की कोशिश को तक वती 4 मुज़ाकरात आयानी बेसुब तक लवाइकी ने नेमगच 2 रोचे तहागा लोट कनक बुता के 2 रोचे तहागा इन चौक दीमा हरक नबी थी तो आइए मज़ीद जो जारशानी या प्राशाय कान भी दिमतरे हालत दिलगुश कने